سيدنا رسول مئة سنة خيتي قلبي توبوجتي وهندا أوليتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ما بعد برنوتا خينيا خان درسي دبر خيستي أرجم ربي صلى الله عليه وسلم يرود را مدينة قالوا حواسن مدينة كوبتو غوسو سدي جرا جنة أكسماس زمني مدينة اللين بكسدي قدمو برنة يهودا مدينة كوبتو اللين غوسو سدي تهو برنة دبرسين إن شاء الله درسي الراخي ستي أمو مسجد جارو برنة يجو مسرا موتوم ما تبي خاف سنة مسجدني والله بتون سينايسين وانسى سالبا كا أما مسجد إنه مسجد ما جارامي غاف سنة مسجدني أما جارم ودي مخون إنساني مسرا موتوم ما تبي خا وانت كشورامتي إرجع ربي صلى الله عليه وسلم إرجع مدينة سينبودا تركان فين يروج الكباتي فرته مسجد جارود يروج الكباتي تركان فين فرته مالي مسجد جارود. إرجع ربي صلى الله عليه وسلم مسجد جاروداف بوتا يرود را مدينة سينة يابين سات تجل بيبتسن فيليف سينا خطا تكفاخي ستيو عادتن. إرجع ربي صلى الله عليه وسلم يرود را مدينة سينة يابين رجرا قال إساتين ديمو جرا قال لي إسا شانش مال جتنين لغاما نبيتنيمي لغاما قبدي صحابوني مدينة أنصاروني خمسكينا في تجاري هندي أكير جمار ربي إسام بركو بتو بربادن سنيف هذا سار الرانيت يا أرجع ربي مناخي يكبر يا أرجع ربي مناخي يكبر دجاني ركزوا يقولن يروحنا أرجع ربي صلى الله عليه وسلم مال جيني التريسا إسينو بكا ربي أججمتو ربك ربي أججي كوبتي تريسا أجين جتشو ديم تجل ببتدوبا بكا إسين تجل ببتسن مسجد الرجال رجو راف فيلف جتشو أرجع ربي صلى الله عليه وسلم بوتان سن تنجولي لما يتامات ترتي مالك خنيفي ترجمة ربي صلى الله عليه وسلم الرابط نبين كينيا بيخي كابينيا نمات اللين سامو جولي لين دي جرتي بيخي لكي بو نخو ربيتي أكنومت الرجال مالي مسجد ربي لكي كرشين بربانو ليجان لكي جرجمة ربي دي كرشي خفاليفي الرابط جيجو جارما خنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم لقافي بلوكيت أقورودان قودة رافرتي توري متى إساتي في اللي دعاء غوري رسول الله بلوكيت الرأي باتي قدرة فرته جرا جارما خنا كوفا متي ورا جارو جروسن اللي غيران أنيو بيخ غيرارا فيت إسام مركانسا ومن خيني برمان تناقيسه لفقوتوس وندونو دي مكان دادا كبدي غيرارسا خاقيسه لفقوتاني غيرارسا جانين خاقيسه بيشنجا توماني تكاو ميران توماني مال جانين شوبدو جانيسان شوبدو جانين وندونو مكان دادا كبديتي درسي رأي واغيرارسا لمتي تا لاقيسه لفقوتاني تو إرجع ربي مال جيتي عملت تقول بيتني قابسن اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة جيني تكستي مركان سيجسان إسانو مال جنوجو سنبيتا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا جن يقولي والجلاك أباتي بيخيا والجلاك أبا أقول سلال هو قسي جن دقا خنا كانت درو درب الله مركانا نيجيجو يقولي إرجع ربي نما فاتينا وهون دهوبتو خهواسا وجه جبوت اللي دلقوا تريجو نبي خيني عليه الصلاة والسلام سنبودا إرجع مسجد جاري تمربودا موجا مسجدات منن والرئيسا جاري اتقالي مسجد نيدو صلاة قف اتقا فتني متي إدو اتوالجيان خيادة اتوالدبر فتن خنك أجيل فما أدادا الرافورة تنتوري خنا مليس مهاجرتوني ورّي منافق بين ينكمنه خيس بولو تراني جي يقوله مثلا وان قدّا يجون إنساني في كبين يقدّا تو كتوري مسجد نمان خونو إرجع ربي صلى الله عليه وسلم تكام سلام وتما تكاهو منا مري مارة جي جارتين كاب بكي سان التوالجين بكي سان التوالمريتين إيسا مسجد ما خيس دورة كسيلاب سور بعدين مسجد ما خيس وهوندا مسجد خيس كجيفة تنجتشو خناف نبي ربي صلى الله عليه وسلم أكا دورة مدينة قلين مسجد جاري
hijiraa gama duraa kana keessatti azaanilleen karaa godhame ammas yeroon salaataa hogguu gahu akkamitti ummata haa yaamnu jechuu irratti mariin dhiyaate oduma guyyaa tokko tattaaniiti aboo namni kunis xiqqisho mashghuula qalbiin namaatuun illee ni shaagalamti yeroon salaataa gisee geesse mee ummata kana bifa kamiin haa yaadachiisnu mee akkamitti haa yaadachiisnu jechuu irratti mariin dhiyaate jechuu mariilee garagaraatu jira beekigaa marii san irratti yaadonni garagaraa kaan yaadota kaan keessa dhageeffadhaa waan jechuun namuutu gaa yaadeessa fakkaatee kana taamire ibidda aarsineet akka majuusaatu waan kana dalagaa beeki hogguu aara masjidaa arke namuutu yeroo aara masjidaa arke ori'aa haa dhufuu isaan salaataa geesse ja'aniit yaada tokko kunis yaada takka amma kunillee haayee kalammaffaa akka yahudaatti bilbilu qala'uu waa goone gandi guutuun gisee bilbila dhage oriyaa haa dhufuu ja'an yaada tokko kunis yaadni biraa ammas akka nasaaraatti xurumbaa afuufuufaadhaa tuqe garuu ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam yaadota kana hundaa'u hin fudhannee je akkasitti umar ibn khattaab yaada tokko kannee nama tokko halallabu ganda keessa deemee salaanni geessee jirtiitii koottaa ja'u tokko haatti goonuu hiijee xiqqishoo talallabaa tanatti yaanni ergamaa rabbii jallatee adda galan isaanii haala san jiruun san booda sahaabtichi tokko kan maqaan isaa Abdallah ibn Zayd jedhamu azaana manaamaan arkee rasuulaaf hime azaana kana tartiibumaan akkuma jiru kanatti azaanni kitaaba fiqii keessa qaraanee jirra keefiyyaa meeqa qaba keefiyyaa waan barannee bira kun ilaa walii hidhaadha barnoonni kun jabeessa keefiyyaa sadii qaba takka kalimaa 15 keessaa qabdu takka 17 keessaa qabduu fi takka 19 keessaa qabdu kasimire ka 15 keessaa qabdu san argee dhufe itti ergamaa rabbiititti sahabticha kana maqaan isaa Abdallah ibn Zayd ibn Abd Rabbih Janin azana manaaman arkee dhufe rasuulaaf hime umaris manaamuma san arke Abdallah kana dura bu'ee dhufe duratti hime malee umarillee manaamuma san arke san booda wahyiin dhuftee manaama san gajjabeessite ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam manaama san fudhatee manaama irra deemee osoo hin ta'in wahyii boodarraan dhuftee manaama san gajjabeessite san irra deeme jechuu ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam amma gaa nabiin rabbi sallallahu alaihi wasallam madiinaa galee gattaa'ee hawaasa achiitii wajjiinis akka rafshaan hin kaane firraa waan takka cufee baramma yahudaas firraa afaan qabe masjidallee jaarrate bakka itti wal ga'an argatan qaabo achi booda tarkaanfiin itti aanu maalti muhaajiraa fi ansaara walitti obboloomsu mata dureen kun mata duree ummanni islaamaa akka addunyaa dagatu hin qabne beeka muhaajiraa fi ansaara walitti obboloomsuun kun mata duree ummanni islaamaa akka addunyaatti qabatee ammarra dalaguu qabu beeka odoo tarkaanfii gaafa san ergamaan rabbi fudhate kana nutilleen arraan tana fudhannee irra deemne ummanni muslimaa addunyaa tana guutuu sosoosuu danda'a arra fakkeenyaaf ummanni tokko lafaa ka'ee yoo rabbiif qabsooyna jee gosti biraa dheeyxee yoo isaanii wajji qabsooyna jette milkaa'uu hin dandeessu akka zamana rasuulaa sanitti sallallahu alaihi wasallam gandaa fi gosaan khawalin qoonne tokkummaan deemuun hin jiru yeroo ammaa kanatti yoo namni hangi takka walitti dhufee waan takka dalaguuf lafaa ka'ee eenyu gosa teenya eenyu ganda keenya keessa barbaadan kanama baramma tanumaatu biyya teenya cabsu jira beekaa isin waan amma ummanni keenya keessa kufee jiru kana ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam akka durachi arkeet dura achi arkeeti lafa qabee jechuudha mee mata duree kanatti seenaa ilaala akka inni itti mi'aawu gabaabaadha mi'aan isaa immoo maashaallah ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam erga masjida jaare booda gibbii takkaahuu ganda Anas ibn Malikitti muhaajiraa fi ansaara walitti qabee walitti obboloomse baay'inni warra guyyaa san ergamaan rabbi walitti obboloomsee nama 90 ga'an akka dhagaa bu'uuraa kaaye jaan kanatti beek baay'inni warra ergamaan rabbi guyyaa san walitti obboloomsee nama meeqani ga'ani nama 90 ni ga'an walakkaan muhaajiraa walakkaan kaan ammoo ansaar maal irratti walii obboloomse wal gargaaruu irratti
akkasumas wal dhaaluu irratti gaafsan warri ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam walii obbolomse kun akka obboleeyyan haadha takka garaa tokko keessaa waliin bee wal dhaalan gaafsan akkasirra walii obbolomse jechuudha yeroo duraati beekigaa wal dhaaliinsi kun hanga lola badiriititti itti fufeet gaafa gartee ummanni muslimaa muhaajirtoonni illee xiqqisha waa argatanii boojuurraa illee hiiraniif boodarra namuutu haa qabeenya waa xiqqoo argate alakki firrummaan haa wal dhaalu isi warri an isin walitti obbolomse kun wal hin dhaalin ayin achi booda rabbiin gabbuuse jechuudha boodarra rabbiin gabbuuse hanga lola badiriititti ammoo warri rasuulii walitti obbolomse kun wal dhaaluu turan rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam maaliif waan kana godhe bakka tana qalbiin jala deemaa gaasi dubbiin jabduuni maaliif rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam waan kana godhe maaliif walii obbolomse waan kana rasuulli wanni godheef gosaan bifaan gandaa fi gareen wal qooduun akka hafuufi jeebo tegelee namni kun kaan faarisii dhufeet kaan ruumii dhufee kaan makkaa biyyuma arabaa tana keessaa makkaa dhufee kaan yemanii dhufee jaziiraalee arabaa tana bakka adda addaa irraa dhufee akkasuma kaan Itoophiyaa Habashaa tanarraa dhaqee kaan Misir biyyoota garaagaraa irraa dhufee wal keessa jira uummanni kun dawlaa islaamaa tana gaddaabuudhaaf odoo gosaan wal hin qoonne bifaan wal hin qoonne gandaa fi gareen odoo wal hin qoonne akka tokko ta'aniif jechuudha tokkummaan humnaan san beekee kana tokkummaan humna hajaamu bar laaftutti miti bar akkana jechuudha nutilleen irra waan ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam gisee dura amantaa islaamaa bu'uureysu kana odoo qabanne bakka amma jirru kana hin jirru jechuudha rabbitti nu adaleessisume seenaa ergamaa keenyaa wanni qaraanuuf hojiirra oolchuufi waan takka dalaguudhaaf fakkeenya seenaa ergamaa rabbii kanarraa fudhachaati akkasii mitire asirraa kan kee ganaa nuti maaltu nu keessatti uumamuu qaba beeyta namni tokko muslima ta'uu qofa bas muslima taanaan foon kiyyaa obboleessa kiyyaame egalee ati muslima taanaan anta minni ana minka jechuu qabda jechuudha maal jee gurbaan nashidaa baasuu tokko nashidaan sun hedduu akka malee natti tolte يا أخي في الشرق أو في المغرب أنا منك أنت مني تس نجد نشيدان نشيد مثلا نمني بباسونا خيس أنسان ما نقول ده ديف سير كيف تجاور واي أبولو ما دبتي وانتيف أبولي سخية كمسلمة فيتو بهجراد فيتو لتجراد عن خيتي أتخية أنسيه أتي أنا هكم تكبريت يقول أنا مسلم ما خي بينان لا تسأل عن عنصري أو نسبي جابر نقريت مسلم ما خي بينان قستمي قندخمي بيتمي ننقافتني نتلين هنقا أكست أبولم ما تكتي ربي نجدو خيادة خنا جبي فنيك أبنوتي ونون تسوسوس وندنيو تكنجرتو يجو ورتي دلك ربي ناقول ورا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ولدت أبولهم سخيسا عبد الرحمن بن عوف تيفي سعد بن ربي أمة عجائبات إيه أمة خنا لمين كانوا وني خيسا فور أميف مال بيتا تاريخ هذا لكن سالج سعد بن ربي يخون عبد الرحمن بن عوف تينا كان جينيبر يا عبد الرحمن بن عوف أنصار خيسا أن الركبات إسانيت كابين يخي بكلمة تباسيتين ولكا سيفخنا ولكا هذا منا لمان كبا تفيت خيسالا لدو تنجيت مكفتنا خيخي سيفيني خا يروي سين الدافت أتي نفوتها جين لا القرتي وبلومان أتشي والجيس يجو جوس ولين بيخن جرخون فنجو سلمنا تنقفها تكتي تنقفها وليه دملي وبلوما ولد تنكبن ديجامي تجندامي ولهم بيخن جرجو نتيلا وراكاسي ولو بلوم ربنا أقولو أن دبين كوني أكملين دعامي بكخنتي يجو نو دعامو قبلير وان دور صحابوني خيسة ترى لالي أمني خي نيارا مال خيسة جرا لالي يقولي تكيشو موان تكو تكيو أرغتان آنغو تكيشو تكيو أرغتان غندافي غريفي غسوم مالان رو ورفتاني جرا نسان فقون ديميني وهم إسلامات تكيشو تك مسجد متك مسجد تكاهو من مريما رجاني تكيشو متك برخصنو أمة إسلاماتي فهو ما في دون دنيتك
sanirratti wal nyaatan gosaa fi gandaa fi gareedha wal nyaatan ummanni keenya kana keessa jira asii kufanii yoom ummata islaamaa tajaajiluu dhaqqabarre hin dhaqqaban jechuudha. Duuba dhiirti gaafsan ha gosaa waliin bayne gandaa waliin bayne aboo jaarti meenyutu amma jaartii irraa namaa haa rabbiji yeroo amma jiru kanatti man akkuma addunyaattuu namni jaartii isaa takkaan jaalatu san obboleessaa jedhii suni jira jaartii mitiiti qaadhimaa waliin dhiisu namni jaartii dhiisii amma ni haa godhatee jira misan jechuun miyaa isiitii illee argee bara hangam takka isiin gaarii illee beekee bara jaartii waliin galan dhiisi qaadhimaa amma duran fuudhinuu waliin dhiisuun sin jee qaammaa kun qaadhimaan irratti walii dhiisuu irra walajjeesuutti hin jiran akkas saniif gaa fakkeenya guddaa asirraa fudhachuu qabna jeeti. Abdurrahmaan maal jeenu yeroo san akkana jeen Abdurrahmaan kun nama ajaa'ibaatiifiifu rabbiin qabeenya kee keessa akkasuma warra kee keessa illee barakaa siif haa kaayuuti magaaluma teessan qofan agarsiisaa jeen akkasin magaalaa agarsiisanii naggada isaa seeninninis Abdurrahmaan ibn Awfi naggaadee islaamaa jabaa abbaa qabeenyaa islaamaa guddaa ture duba rabbiin qabeenya itti kanne bara haquma namaaf irraa eegi halaal qofa yoo dalayde yeroo gabaabduu keessattu jaartee as baata beeta yoomuma xiqqoo qabduu barakaa qabu fuudha arraan tana sa'aatiin jaartumati jaan sii hejeen kana yeruma gabaabduu takka achi deemee magaalaa keessa fiiggateetuma odoo ergamaa rabbiitittuun himin intala takka ni haa godhatee yeruma barbaadu qisho keessatti aruuza seenee guyyaa kan kanuma axirrii shittoon aruuzaa tun irraa urgoytu kanaan rasuula bira akka dabre beeta Abu Abdurrahmaan ay maal ni fuute jechuun ajaa'ibatti ta'e isaa'u bar ni fuudhe amma fuutee jirtaa dhugaane aboo duuba akkas taatu haayire uummata kallee taatu maa waliimaan goone ree jeen jechuu argamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam duuba nama san rabbiin qabeenya itti kanneet arjaa isa godhe amma namni waa beeku gisee kadhatu akkami kadhata beeyta yaa rabbi qabeenya akka Abdurrahmaan ibn Awfi kannitee nuu kanni jaani maaliif beeyta qabeenya itti kanneet arjummaa jalatti kanni gaala 200 faa bakka kanataa wargisee kanatu cinqiin beeku gaala 200 faa sadaqaa gaala 200 farda 50 faa bakkumatti odaadha sadaqaadha isaaf Usmaan ibn Affaan ummata muslimaa keessatti shoora guddaa taphatan bakka sadaqaa waa baasuu kanarratti jechuudha gaaf rabbiin qabeenya itti kanneet gaafa inni du'uudhaa deemu akhiramu qabeenya isaa warqii isaa qofa qottoodhaan adda caccabsanii jiran gurguddootan qottoodhaan warqii waan iseen gabar dubbaa miti beekiga warqiin siin jee qottoon adda falaxaniiti akkasitti warra isa dhaaluuf adda hiranii Abdurrahmaan ibn Awfi abbaa qabeenya akkasii rabbi nu awurnutillee garuu niyyaa bareedduu ka Abdurrahmaan ibn Awfi isa yoo qabaanne rabbiin niyyaa teenya ni beekami yoo rabbi nu kanne yuunivarsiitii islaamaatiin jaar ummata muslimaatiin hin tajaajil madarasaa islaamaa hundaanaa quba qabaata masjida hundaanaa quba qabaataa yoo sammuu teenya keessa jiraatte rabbiin nu kannaa beeka nu kannee arjaa rabbi nu haa godhu duuba gaa ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam erga masjida jaaree jala lamaa walitti obboloomse booda tarkaanfiin itti aanu maal akka ta'e inshallah درسي تيانو خيستي ولد ديبنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك